Ghana adishimama pramo ato yamadishia ni munyina ama mo akwa badeba aje atumu kasa fidie Ahenkan 93.3 FM ebutu achem abuabo Mame ekwe afra kuma Batampa Studios ni yesi enkonya ensema wudu ensem twefo da Roma watena kwadwo apo kesebo dem akwa tifia na afo apuani atoye atintim de gunka ataso asemufo panyini so waso ni mukro je de edika na savata so waso etimu nchiremu eniye de eba besum wei ensem no edoso na de edi awia pramtibia aka kesebo makotre no ebi ense eye twetwefo panyini de Manu Patriotic Party amanyokuo no wotire mu sesisem no kase de ko na siegiraya bi na gyan o masi no abusuafo edise waso etimu kiremu ye de ba majority leaders so se onim nipa ba ku bi wo mu obabwa atu franka no na omodi se omodi a ene asem ne akase nsu wonse fufuro emu no sisi a okopiem ewo eye atemoda ede kwa konkwantanum bobram kopie eye ofo ase kwantempo de ma contractor se wondi wudwuma no wotere sese ke kotu no omafri ase se na sibiti edi mu nkiremu eba wowura bi nso abana manyo samu akwadri mu dia tu dwasa resha free watete samu so mba resha free ozi we ani ehwe opanyini bi ono susu aya odikirani mapa ewo University of aya Cape Coast wodi asem bia tudwa na otire mu se sisi an Ghana anum no ade to wan kasa no aya bibia ho ede no pese o chedi mu nchem nkiremu ba Abaimu nipa bi dia betu dwasese special prosecutor adwuma no ontimi nya wonfanto na akuku esam ne akakraka sam opeso ya de omunni hu sika wei ane ensam a fufuro bi aka ho ne yasinkonya awiai yade mu nkiremu ede eba besomo adehimama na ayetuma ko bi ada Roma na busuafo womudi omuteku ne omusempo akikade abom ede omamu nsam ede ba besomo awiai wonom samba no yade ema wonom a Akim State College ayesuapon mapa enei wono okopiem wona nwoma bodi krata ne bia wo se wato adi enwuma wo ye den se den ubenya adwuma enso ayamadoma tima konkan Ochima Development Association si yenhwe ema Ochima ensenti no yekensa sika kra bia benya bia no yetime enso ede aboa ma Ochima fantoma pafra na afi Masha Beauty and Training Center so ekurayemu ena awie tijuma kwa wamaso yase eno no awie di achi ewo YouTube any Facebook search Ahenkan 93.3 FM no aya capital letter sudru awajencho dugu abekenka dia mawo ajenche krono SMS 0594 841044 0594 no so ba ya bekenkan ede amount akenkan fo awote yenka ene awie ayeme afia ampofowa mene adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa ndi wanim kan afa Ghana de shemamba ensam ya de ma vi mudwetem se mrasha bedwani a wojrem de ma de sha won mo so ame abato mpeso aso wasanso ayeswafo a wohwe parliament dwumadie ensam nyina eso onimonyamfo se chairman sabonsu wode atudwa so ndi wogidie se ankrankra bi ewo ani pipia manya okwo mo betimi aboa ma 8 wotwe no mabum se denja ja watwa ne nsam so do wokyere wo se utwa wani kuru ehwa amanyokwo ni mo se di abete eye Ghana mampani abedi eche Dr. Lahanje Mahamudu Bamia alanchiramatin jinam eye owusu Afrika kotonso yatenenka buache agya yatenenka Canada kumpre kwa Japan yatenenka ena kwabna Japan so etuam Kofi kunadu apreku mandota wanusu etuam bi etiani pa ha wania tiso mudoso pa ya wo munyina presa nyame adomu a atu aheni asia ahemfo nkwatom so aba na wo baako ewo mu entu franka emfama amanyoko nti wo se edi na beto odwane nyina da eye edi a wono dia wonim se baako bi wom anase wo munyina ampo no so obi anya ne tididi mu obetumi aboa ama wotwe no mo ka ho asem no wo matimi ayahu adwuma no afo mabum onimonyafo se eche mensa bonsu eto ne nsam so wo ba mane echem se wo hye obia ne sane otitia na brabo ne na bakwasam ene sane anioma AC kwo no a wono de otimi hunu se NPP amanyoko no men ne de omu won pa wo mo mema
ketinka ewom ya wo metimi aboa ma mo botai kese no wo metimi apinche ho aduru ho na enkunimdi abotre no wo mafa ahya afempinu ene aduonu nan onibodafo se chairman sabonsu so no de nipa ne de doso nanso onim nipa ba ko bi wo mu a otua mu a nipa ne betimi afa flag bearership akunya no wo fa wie so sabe break 8 no wo se sa nipa ne de ebre asafatamu wodi ni di baba betu dwa no wodi ni di tu dwa wi afe campaign team no wo ba gina mu bi na mu nyina bontoa amasa oni akro no. I can say that many of them that I have assessed have the potential of helping us in Brigade 8. Maybe there may be a primus amongst them. In terms of qualification and competence, I can vouch for many of them. Those of them who have come up. Kennedy Japan, Kobe Japan has also come. Apreku is also there. Wache Japan is also there in reckoning. I met somebody in Kumasi who introduced himself to me as the son of Boku Transport. He says he's coming on the ticket of NPP. Everyone is supporting somebody. So to the extent that you mention somebody's name, and people will not even analyze the statement because it was to me. I said, I count myself out. I still count myself out. We are not there yet. Let's get to the bridge, we'll cross it. In the fullness of time, I will take my leg out. I know many of them have the competence to perform. They have the competence to perform as maybe eventual presidents. But within that category of competent people, you will still have a primus personality. Nipa wotini kai ayamra shebe jeni awojirem de madesha wanom ewo swame abatu mpeswaso no wa asante mantam no emo wasanso aya majority leader dom kese awomra shebe dwafie ba no dafo ne sayo so ntipapa ni tumi no awomra shebe dwafie no so power no ena hwemra shebe dwafie dwubade nyina eso onimonyamfo sei chei mensa bonsu na yakuyanim awo ensafufro enso emu awo MPP osuru kokroko amanyekuo ni mane da so ebutuo twatwafo panyine ede mamanyekuo yi eye owura Justin Frimpong kodua dodo na tanti afa no eye JFK na wode atodwa ekirem ese nyakopon ya dom na MPP amanyekuo no ebia prom de toanom se obi biala osefata se opese aja wono ehwe no ginam ewo empesua wodo no so no prema hyebadwafie kunya no si woso no wohwe no obetimi a wonkofa eye nkrata no wanyam na wotesa abia no so no mu bie de to no manyade se ebeka se abato empesua we so de anyade se mu obia kwa ma na fa nkrata wosi se suban nyade se bekoso afimu on post no wosi nyade se be yadwuma wosi nipa no so wamanyekuo no mu nko na ne di wonkratam se ampa yekuo ni ba wono so sefata bi se onso timi gina bi nko ade a ayade se ekuo no be ma no ho kwan obi ansi no ho kwan se ebo obi ho ban ebi nsi yabamo obi biara osefata bia anso agina ene sie nyina ye gina ne atwi aso tonto na nipa obedi nkunim no ene akwabra ne otido no afa ne ho na okọ se ekoba se wukogina ne atutia wa ene no so wala na jeso obi anya ne ho ntiase edu okira mu se be mo obi pa ko no post ewo eye afimpinu ene aduonu enan abato ekwakotu no MPP amanyeko no mu die enya de se bibesi omu obi a ho ban da biara eda na okira mu se omo be ya ne sa de be ya ebe ma de sia no so enya rehemu sampa obi biara enso sefata se wono so no kuo no se akunya beto no ma wono so etwe na so na ho de enso ehwe na de odi kato atuo ni obi beka se na se koba se me so menim sika ma ho de menim de menyansa bibia de aboa ko na ekuo ni mo me ho ban wase no lalai ye nyina no yedi won katam ni de nyina ye pe se wo na de ekuo no ho ka nyina wo na wotue wo se wo ye de ye o eduru wono ma ye ma wo ho ban obia ne ho emema na ko ono post obia ne ho a ye beka se asome so obentinti o etenten o etetia onimdie o esi o adwuma manti ye mana ko ono post ebinsi me se eto no so abaw meboa na ma be gina seke ye bebie akonya ama part ni mabia rules and regulations beba o qualify say so gina bi abigina ene se wo ye wadwuma yie our constituency and you do closing date now be am fa bi dia and then hu sampa o call acclamation on the post. So if you say o share 2020 as had na amwaye nti we nya en hye ya party father roma ye share dia ba se we boama en kabom aba party no na apija party no o asem Ghana de mama ane awuti ye ayetwetwerefo panyini edema New Patriotic Party osuru kokroko amanyoko MPP
Ora Justin Frimpong Kodua JFK and Atin Kano. Not just a chance seat no. Just a more baby munina, bog money munina bet me a bem. And then I can't was a chance. Oh, so example. Oh, okay. Achamansa district. Ah, so ye baby obi a person contest or Kroma. So baby mutia. Oh, bet me. Yes. Oh, fine. Achemoda. Ayi papa yi hoyi. Swadru. You know maybe. Oh, wait, a good decision. And what am I taking? 2020 I'm warm. Sir. I'm warm. Obi nko on the post no. When I'm warm. Everyone dey no mumpe. Yes, chinchina. Chinchina on one dey na kwa. Any on there and see omo konto kwa. But betime wisu strategy bi. Any say, ye mu obi akofan krata no all right. But ye kwa ye vetting na ni a mafia. Oh. So one qualified and you be na one contest. Oh, Samu, I'm with me, yes, sir. Sana, Sana, a bequacoya, the anneches, and then who here. So Becanasa. Some Becanasa. Mean, Judy said, be a joke. I know the may assure. Because Sissia no more per se, sir, the name watch our parliament one person will use any free. Because I'm one, ya the baby by minority way, no almost or my regina. Ya the baby a sense of money on my pet. Obiansi Obiana, a sample never in it. Says ye ba kunso afiri so ni ade nka no so enti no decision ma take abebo ama say wey na say ama say do oginai obi ginai tie but ama say do oginai so mo to no so aba no oba ye no si delegate na any phone na the support no push man no and hwehwe animu bam favoritism bam ba no de betima asa akoso set akoso de asa no mom jejereje mete krasa no mo se omuma oho no mete so omo so mbema se omumo obi an contest yes ema you for ni bi kasa so omunim no mo yede sa dwuma ombedi omo no etie na be favor omo ama say mudi favoritism ye pewei we na to brofo Ghana ya start ka brofo a be si na ye be mpa na ye nya free brofo nim ye nya hwe still ye gusua ya hwehwe anim na brofo ene ye ne se eno aduane momudi o brofo na eno aduane magudi ana eno aduane ma obi brofo mfa sika me show botom Church of Christ ya sofo kese ya owo takra me feeling pa preacher siama anyone ne no ne ana na nado de otobrofo o ana na nado otobrofo de wo anyone no any yesu brofo and fancy kan hye nipa botom minimum obi a wonte brofo na wo pu ye kan hwe papa despite hwe papa yi hwe ne wa wo mama ebia be lawyers ene ade ono amu no a wa wo lawyer no ono amu no sebe suku wankwa bi enso na adwene ni nyansanti enne nipa eye adwuma ma no omunya kakradie ema bi so ye so enye ize enti no say what wana de the brofo na school asomasi ama say yanka ama say oye bibi afia ye wono ma mienu saa de osunsun ye dem ye wonyansa ene ye wonimdie nimdie ne ye de ko school mu ko sua no eno nimdie ana nyansa no eno sabi se wun nyame de ma se wunni bia na wunya nimdie na wo bre na minimo obi a ya sese fie sika nyina ma ne seje nyansa woni nti watonton mene wasako square one back to a so ko school no be kire wo se won kire waton ba nyansa no be ka kire wo se mia wani menton di utrim yes because bedru betima yo bibi yes ti book dia ya ti hay and some ya kan ya tro no brofo and ye translate obi anka se school ye but any kwan say edidi wutrimu asantu obi service obi anya sa akonya no nipa ne nya nipa na school na nka sanka okọ a se kasa na en school ti wutimi nya kasa na ayase kasa ofra yesu esuan ti wutimi tititi kasa ni bia na timi di yi ho ano a me be se me kasa di we asa wo kan e be se da e be hankrofo me de me ma idea na we so wotobrofo na ye but I was here hunu se nyansa no na hia nya brofo no ne me ba de onya nimdia kakra bi onya nimdia kakra bi a timi ka brofo ti charge do ho say want me tie ai
foot Messi want to brofo Messi to brofo Spanish what kind of Spanish want it opa can they fan ho I don't know kono what and na Spanish na dia man tie ne say wunimu a Spain wonom no ehwonom no okobọ ne bra Spain wono okobọ ne bra ntina ma Spanish no adi di ne trimu no tunti so ye team club na so be finance and untimi ne say ne bro ne say ne want bro untimi fa no potentials na wonimu no eno ne ye de enya bro Ghana de ehunu sa ti abibifo mu yesen adwen o ti so ma matena say ehunu so on oppose no emwa eye na afa so on oppose mu ye fa mu nyi favoritism so mfiri ho enhwehwanim mipewei na no so mu nyi fro na emwa me na sa de a omo sa be chia sa akọ de ye hu ya na omo sa betrem because they okay sa na be ye oh ya mo bia so onyina batu be kom no na party executives ni nyina wo bia ese na chi enya fine it is still na ye on post na ma se da kontono no enya fine enhwehwani mu no do edoso dodo Ghana ye abibifo ankasa zamini broni nim enhwehwani nyankopon onye hwehwani enso ye sori a ye na ye Christian country ba nyankopon onye hwehwani nyankopon enti identity na say Christian country na de ehwehwani favoritism kwa asuma si ba one ye de be ma ba ya ba ye fa ma no ene ye na ye de tie ABC mu ya ye brei ebusu a kire wadwen 0594 841044059484104 yeto Kasiebo no eso owura bi a eba no se amamwo nsam yenka ho asam a politics papa wote ase pa enti kwase broni amandin political analyst owura into amrachi wode ato dwa ya wo chem se nanka wo hu yei yase pani esom akwada na akwada nso nyi ya pani a ono nso asom sandi osom no de uye pani a wo besum asefo no a utwu mu ten agese pani a wanya na adwo so ba pani wo tra sese nkwada nsom wa debia benya problem pani fo obabi omubu om se osuma kwala ukom na adwo se de ben ana meboa osuma kwala se wonje kotore ba wona na bajo nanso adia no wakoto de ba ebuwa weba no de nya de o kan pro be kwakoto anu nti no ebra so se empanifo som asefo na wo chechem no se de enti a wo kasa osom ye hu asem ne se wo hwe na na lodan kwa akufu ado de ote Ghana benja so a se no ni suban ene ne ya akwa akoye se Ghana fo mom ene esom no ono de onya na adwen so obesom Ghana fo ya nana into mrachi ato ne samso no wo chem se de enti a wo kasa osom na dane no ni nyina ankamfo ne kogina se his excellency nana lodan kwa akufu ado Ghana fo boniti so ase wonyi kenofo wi atamfiri ho nanso waboni woduam Ghana fo nso ekofira antoma eyira aboso so wo so waboni woduam ho ne ba boot for boot nanso na nado se da bi eni woduam de wabo na obekoso agba sense wonti obi akesi na papa cheche mu no se de ntia ho ka baba wi ne se yesi yanyi kenofo wi atamfiri na nado so wonte ama nansen ya alankwadwo kire matress wo de dibra to ho na nado dan kwa kufado ahwe nyame anim ne obronsamatiko asan ede asoye ehwe emfidijuma enya ba ku emfidijuma no kra ademu dwadie nso ya ademu abontai wasadi aka finance ministry ho mienu ministry mienu ya bode pa wasadi aka kenofo wi atan se wonje na wonsan enhweso enti wosese koba ne saa na nado dankwa akufado amfa buo ama Ghana fo esan se wo hye ni deputies no kra no a wo mo betimi aye adwuma no wo mo sori mo say constitution wo so nde wonte constitution asem bia wenya constitution asem nipa watena sector hono for 6 years watena wono mu enfie polipoli nsia ubetimi aboni din se bra behwe so ekire na obe confirm no wa confirm no afirm no na yetimi bo deputies fo no so bidi meyeye enti wo se konfo mo keka constitution no nde wonte kra nya constitution asem bia his excellency na nado dankwa kufuado so obehwe nyamia nimpa sadi adwuma ni bia peak no fo wi ataso no eye insult eye da petwa ema Ghana fo chese won fa Ghana fo nya hwe enti se na dane akoya sa Ghana fo mom
mom ana esom na nado danko akufado na mom enye na nado mom ana esom yen what one nsam so bia no wo se wate no hu se agric ministers wa firim wa fall flat ana ala no so aka ma country man align ono so fall flat enipa mienu firim no wo se watete no hu bese nkofo no bese se ye ba be reshuffling and wo se reshuffling bi kura ho ebeba sa brewe nyansa bia enim ministry menu ya ka dia mani pa ba kokra yesi yanyino ba bia mpese ye reshuffle no kra ye nka ho ahwe Ghana for rekesi finance minister niemo ye wo no enkoyi nti nka yini sinchen na mo bi foforo mra na ye hwe se nipa no so biribia ode beba ebe yensa krai kakra who say there be yehu aye we here to extend say trade minister so resigning no who say any som medical enyo mamu ha nka minim say sabe president who buys over be so mum fu na resumo and it is bad reshuffle you oba yi insunsan so ben na de be brain asoma is it going to bring the inflation from 54.1 down and I say is it going to bring the fuel prices and I say omanima ya watching is it going to bring it down? The answer is no. The answer is no. Amwaya nipa wuti ni Kenya political analysis bana mamwo sabo ni mhunsa mtia wakasa fa ho nana into mrechi na wasanso to asubie mu a na wo chem so gusua ebo ho esa sese ubakwa na satomfo wodi kwen babi ba akopa na chese ho ni hia no enti wo se reshuffle ne so no se no no de anyame anim no kre so wo hwehwe ni omemu anu ohunu sa time we sa brewe Ghana for kan na to wante na afe na mienu afirim no so obeya reshuffle dia na ne onye hute enya de papa bia no obeya ma Ghana for reshuffle no esa be gbakwan ato ho ama nkofo adidi amia kiesu se kiu wo wie no wose hwe reshuffle eye dede hu wo mudi tuatua ya sum eye nkofo sika sabe ntaku sempoa kapre pondu ya nkofo tuatua tase to nketengete nkofo tuatua no ene ye be se sika na ama wo mo manya bi dada adefo no ye sabe se sa ye sika nkakra nka na sa koma wo mo enti sa reshuffle kro no wose wo de ba wo be ye ensakraye aswafo ni mu ensakraye no se nyansa bi animu ema no nkofo ba bete de atadwufo wa and wo wie no say his excellency na nado dan kwaku fadompo ya wonte na se ya obusa ho senti ya nkofo tu ne fode esene se afutuo na emse mpanifo no so de ma no emse bia wontie se onkofo ho no mutu ne fode a ene ya mutu ne fo a wontie na so ye pani na ye tufo ne ya hyada apa nkofo ye tuo mokase ye tufo ne ye tufo na so wontie dia ante ade obekọ obetom nam se tim na wo wie no wo chechem se na nado dan kwaku fado ni gina ye bi obesi bia sabe asem no krede ye kan pain engina ye wo si nyina da no emfa kwem tama ne Yesu se yensakrai na yenhu se nsakrai a wo ye betumi aboa oman ya wo se wunti enti sanka resignation bia ma nka we beba aka 2 years na ni tenure of office abewi me reshuffle your babeyi tamen han mani nka it is an avenue to create another space for people to enjoy, for people to get extra money, because you have the deputy ministers. Agree, how many deputy ministers do we have? It's not about 2. It is even Obakwa resigning. Can't you move one up? Trade and industry. Why is the deputy not taking over? And you see, sometimes I make say those who advise the president, when they are not being fair to him. And so far as I'm concerned, we are not in the dictatorship rule. That is why on one kasa I can say our advisor to extend say your council of state members who are supposed to advise him. It is a what to funu and tiedia. Then what kind of leader are you? It's just waste of the taxpayers' money and time. Nipa wuti nkai aya political analyst sebano sa manyo semyen kasamfan wo ya de pa nana into amrechi na yatwa awia pem tobra kan kasebo no so akoyen anim wo eye ensanfofro enso emunade shimama ye bayan kasankase yempatamu na oduani akiremu ewo eye achemodan eye kwantempon efaswa kopiem wo eye asantemantamu na se eno twam ewo dan kwantanum de kwa kopiem wo foase no ade sa bana da Roma wode ama eye contractor so wonhwe no onyi ekwan mfantum kama wosiesie kwan se de bebetimi aboa ma no matimi akonkan entisam no kase de quota no oguo na obegu first court no ana ode kwan ni ja hono mo na ja na sabe no obinim de siye se de ne koba ye se de ne koba ye ofri site ma ene first court no kura ne se fi ase se esan so esei
na asamde ebia pie firi mu a eba ne de yama ne boni eye asubuade sekonkono kwabena akim ene san samde ni nyina no ewo ne nsam ode mu nkyeremu eba kwabena temenka ma ha o meji uso mini abama na poma radio dom ye ho edin se bongresa aboba no yada nyakopon no ase na etiefo ni yachi ewo Facebook live Ahenkan 93.3 FM na afi nsamda eye asubuade sekonkono kwabena akim ede ba besom ye no wosofo ani kotwa mansa ensu di akire na so ehwese de nsam no sibi ekoti ko Facebook live ensam no nyina no ode eba hu fonyini ko Facebook ko hwe kwabena yenko ede na apie free ene kwan a ye de ma contractor so siesie de efiti eye achim eye oda nkwantanum de kwa piemu ewo eye ofo ase twam abana se nyina no asam de na wo mu ne ene se fa so yen ayo no kra mini abama na de won se ye nyina yin ase afimpinu ne aduonu ana eye o mampani a wote so abra wo di ne first yi no na wo share se yen hye na yo flows ni madie no yen hye isan se o de assembly force ato ha wo hye se amfia abanyina no yebetumi ahena ya kwan ahodo no ye de bibia atutututu yi na akaya ko se wo ba dream central municipal ha nkwantanum mechira woda na ekwan bi da ho sa eno ana link to Kumasi eni nkura hodo bi ta yire bi eni ade se wo kọ san kuro ni so a eno na wo fa so na emi se na mfutu ahodo na ade kwan no so enti mpo afi etwa mu de da kese Ahenkan FM ye ni di kwan na chipa a kese ye hye na ye ti asembe bi kakran so na eni asembe bisa emi se contractor na ya san sa kwan na ma no wade chipen se be bu kwan no so ye be hwe idi ho adanse ma tiefo enya ne ntie sampa contractor na baso de na emum wade chipen abegu so we ma aya kimemufo ne wonum ne be hwe ade ne wo moto ade wo ho kwa de adanse se wo mu so mo de chipen na begu so de but o mo hwe ni mu sa ban be hwe no keka ne nsa tie ni na afi o motumi aba bibia che ni chipen ko no ma begu first coach no ani coach ahodo na aboa na we na aya na nsenya semde aba beto ya afo no so na asembe wo ne se sia no eye nanu eye nene 3 days ya contractor no asa aba ekwan no so a se waba be gu coat first coat no eye first coat no waba be gu efri nkwantanim eye new market kwan no so saa e de aba be si eye sawmill eye nkwantanim sawmill ho no se omo aye ne kama se bibia da ne kwan so se dawa fo no ebi no mani age pa ene se omodi sen yibra twenty na mi wo mi nanom bi e wa ha se omo so ade ene pitafo ahodo ene omo di dan kasa na omo so pese omo kire sania ayi omo ani sofa sania kwan ya ba be bisu sania omo si ete nka efa ni nua me ma wo akwa abade ba Ahenkan FM ya nua kwan ya yi oh aboy pa because na mputura no odin in fact na mputura no odin pa awe o ma be yeka no o ma ya de de ne mum na kakaka because once em class school twemu so wa ha pa na eya yinya maybe speed round and after driver for no be ye yi de betu ma ma ko mo bo ase because en american no odin en fa no twem wo ye waduma ji oje man ho en kan ko fa kan ni na ha de kakra temi ade na je se sa na mini abema no ka no o chese kwani de o magu o ma ye wi na nso futuro no se kakra e wo so enti cars ni nso dimirika pa nya semfumanti o mo hwe ni mo se bibia betumi ewie peye mini aba bi nso e wa ha no so e pese o ka bibi kakra mini aba na kwa ba de ba Ahenkan FM so mejo so na e kwanya o ma ye hu ni se ye ni age pa because my futuro no anu ade do ama o na kra na kata mi so sa but say de do my ni age pa inti ade here speed ramp no enkulani that's na tete mini abema na tete sa o ma ye kwan ne kama ebu first coat no ebu chippens no so atete bibia demu nanso eye omo to ade ne behwa ade fo ne omo twam nyina akọba nyina akire mu atete kwan na omo ye no e wo so omo ye bumping se tan se nipa bebre ene di atentwe wo kwan yi so
It's a man showing us a bumping here. The idea also medical crown home. A man here complete. The beer you pay no. Oh man, yeah, none the cars in the casa and in Tibet means to do ye maybe a bear. A woman see a penny and also see a share a crown for frost. So choir who do I to me? I have not be beer you pay. Nana be beer a coin. See that just the war no. Na kwabena ekwan yisi a second quote no omagu ade aduru hene because ayade se yenim se etoamu saa kosi eye ofo ase na uhwe kura mpo na omatwitwa omaye ade asisisi onwu ti uhwe sisi ana bia wu kan odan kwantanum ni de se onwu gu second quote ndia so mutimi gua akoka etra mokyere no odasko ho aha odasko anu isi omagu akoduru ho anase omunya nduru ho omunye nro mi ni abema sese no akwakosi aye sawmill na chese ekwan no ya enkwa chire pi sa aye sawmill a won kwantanum so no eto new market no ho no so no police station one mo no onse police balia bi ho omaduru ho akakakra na omaduru ho ba omunu ho kra ye na chese sana asem no ete wa anti eno ana ekoso na wo muda so wo ho mo ye adwuma ana ukoye na ndi o ma ma adwuma ne sesi ya de me hu eye ehyen bia ana se contractor me adwuma efo me hu wo mo so mo kwan no so a wo mo eye adwuma me hu bibi sa de na nso kwan na da bia isi no mani aba be hu no me hu se eho ana wo matuni ahwa ya edi asi na eye be hwa defo ne adansefo chiri mu ana kese eye nene nansa eye benaba no ana mo hye dwuma de kemi ai donko ewia donko pepe no me dey sha ya o mu ya be si sam pension no so enti sana they say no omo ayeduru aye hwe ni mu ahwe de omo betumi ayato aso ya te kwabena mayenda ase ne yemfa wunsi na fo ani di akye de besi bia no na wa me yatemu enkyere we yada ase awie yi asubu ade se konkono kwabena akim aye yamani boni oyensamtweni mapa enso ofiduam ya ana ade shimama wote ne nka no enti odan kontanum ose yegu isi ade mekomi kuruma enya mfuturo sa biem na me de bia meka se ndru mi krom ti me kan ya sinti na nti mi nka no ndru se me kura sti me bon futuro kakra o ana minim contractor okay minimum adwuma nse ne sitie de ba se ade no uye toam omo unya ntoam omo ye ni peace wan say ye so ma ya besi odasko kwanta kuro no ye jai abnanse ye jai ba wo tra abnanse kakra won so ye segu kakra de akọ na mfifi won so pu ye jai ko fini mom ho ko ba bi ye jai no ya sa to so ba ho de ko de damu a kosi enti mfifi kakra no ade no mo mpache ne ntem ma ene afi ana wono no ye wo season ye digu ho yedi ebi omo season a wo hwe ha se so a asene ovi asene so kwa the same process adequate peace coffee peace kwam peace sa no mo ye ko mini adu we wose ye nya contractors ni bi ni ebusa wo mo because ye dwene ho ayente ase ana babi wo no ma ebi babi wo no ma ugu a ada no obi nso ka se babi wo ma kwan babi aslopi babi ya de bende ha just na jade tamu ya mun shape ni nyina mbom ti bu shape bom a na magu nki yegu a na wase we de ke yegu nko a because uzi a wo shape ti eyi ho no enkwanta eyi odansko ho ko enkwanta kroma aso ma shape o ma gusu na no bi krom hu so o ma wata so se de be dia mi say minim strategy ay omode yo madwuma ne de we here expert no chirim because but ade zu de tete ade ye kwan akosi ha ti no say ye toam botoam ade no so mo ya mo botoam ti ade ntina ade we de ya business na no mo di ka agu ye no kra na me share da any problem because me say bia first coat no o megu ni nyina awie asena bia o mo di sika but ye hu ye ma sa ba sha ase sika coat na baby so wan fa ayi kura nka ho imagine say car no free ayi ba me kurom ho ba ona mfuturo ma abefa nkwanta na mfuturo mu a oya wa besi me ko ta so be wura kurom ya no eno de be proper na kwana na ye say no nya mfuturo
si kuro ya ma obo futu na na obewura kuro nu ma na ya mo apropro ho na say ha why guy oh ama kwan no kra sentem no de ama kwan ne sentem se buje ni nyina bom na fe nipa nim se okay kwa ya bom na aye fine but ma ya de ya mo ma ba so kuro mu nti aja ye train say honorable kwadwo upon kroma so no ye ba oni honorable Alexander Kwesi akwa omonyire omo ho no omonye ne ndrumi krom omeye why omeye na ndrumi krom na rade politics ye hu ofia anya samketo e wusi amaye ndidwa etinu kwa tintin no de ehu no e wusi amaye ndidwa na fei ye free and patam yen santinsim yen ka jangum Ghana handsome yen to aso Masha Beauty and Training Center so be ma hwan ye fenti bra makeup no betwi bia kama wedding na wo koye engagement esno wedding na so engagement o hu ko bibini esno wedding na so engagement enti ye wedding no na ye fie die no na people ne wedding enu nti no ni bi enu nyina esno afade a wo befa esno atade ne ho colors kenteni bibisa no enti eno no ye twi hu makeup ansa na white wedding no so ye twi hu makeup enti se wanya obi onimu ya en your futu fry we hu se wanim sabe ayakosoro kobo Ghana is longer than Africa bo so wabodwe ne kra wasen wanim makeup de bitimi ya ma wabodwe na ye tenten achen wanim eba ne sa enye fine obu won so amoma etimi ya tenten makeup de be makeup ni obu onso be makeup na nanim sabe fa cheme nanim aye se efun ya deda no eba ne sa emwa ye makeup ho te ye use product papa ede ye Masha Beauty and Training Center eteru so baba no fine ede ama pedicure manicure nyina we ye bi ewo ho upese usua de mebubo so nyina so a okwa obechiro na chi akwan eni achem da community nursing training school kwan ne so and Abehu Masha Beauty and Training Center free 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 Ope baby abo wade tonde hu dawura Ahenkan 93.3 FM na make for dia ma me so entra won ka say me de Yankopon na ton ma de ma mi o ai ampa Yankopon na ton de nanso no Yankopon po se kentre wo ho wanya bibia wie mpo no still ye adwuma obi a wanya ne ho se tam still ba hu se ne nwuma bebre ye adwuma man enti adenti na ade nyame na enton ma ne ma me mesro nyame obeton na yesi to de bi nso a yese wo so advertise ho uma nipa hu so hana me show to say de wo sha dem bompa e kabo kabe o dia ba ko ne popton so ba ko ne po esen bo biem o ton so ba ko ne ye dem rubber bo o de rubber bo o peduma ye sha dem de rubber bo wan pia unya adwuma nye ade so ba bonten say man na entobiem enti action we action so as politicians o mukasa o nya action enti me so so ton ade a ye action bo hu dawuro Yankopon be ton ama na Ahenkan FM ye so ye bo mama oba sa bo anu se boa ajikum wa beti so obotom udun sa wurama we se watwe bibia pie dollars pounds cedis what Ghana so na di pounds just emu ye me so bra ye mo oni hu dawuro mfa san say ye bom wa ye tie fo mo do ye pa enti o mo badwom ho mo busa de Ahenkan FM fo kan no product na Ahenkan FM fo kan no enti bra ye mo dawuro ni mfa mo ma ka cho sa tie bisa eni agro no ade ba kwa me yada o me ma me o wo me ho ne say ade no so onundru hono nkoti mu asam a oboa wo ba wa wugina nchen asem bia beka bia wonfi aje so ono akwa akotie mu ansa wotie nwia na fede no ho aye no ho enu ntinya sa sumsum ni bi Ahenkan FM a bebisem se mpese me bom ade tonde hu dawuro sen na mesre mo beje be mu ye ne sen na tie mu ye na so utu na ma watu ne kama untimi mbampo ade fra marketing manager 0244 290 093 0244 290
093. Na Akim State College suapon ba kwa de shimama ene ukọ na ugbo modin a na ukọ jentete ya won makati a abodin krata won sabeka no abodin krata beboa mo anya adwuma ntam so se wo ye adwuma so dada ene wakopija abodin krata no ma ene adwuma bi ba ya na ekobase epija odibere mu a eno ase ye de ema wo na Akim State College suapon wa ne ya bepiem apoema ntam ya wose men kan tell so frase eje adesuafo foforo wono mo ekuta SSC ene wasi abodin krata no meche mo wie school to aso no SS no wose mo mra meye mo first degree program no na enomatimi enkon kan emfa emamo enu atu kuta abodin krata no HND a na pese upija abodin krata ni mu a eno 2 year top up program no eno so oye bi ewe na kachi enu ati wo ye mature student me pa chon fisia no poly aduonu enum 25 years enu wadi aso wa kwanya se oso wa apply mane how se woni SSC anase wasi abodin krata ni bia mane how still na no wa kwanya so be apply me pa chon school yi ade ba kwa mane da sonko an ekura mpo no adesuafo dodo na akon do so mbako akwaje ntete ho no me se obi fie premantam ya kwa santimantam mu Kwame Nkrumah University of Science and Technology University no akwaje ntete ewia abodin krata de be ma no unim se also kwa Akim State College also abodin krata ne yepe etie nyina yekohia wo ba bia ayade se ye nyina no ayekoniko yehia sase abodin krata no ayepe obi anchen obi a na courses na waye no me pa cho bi nie waye BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Banking and Finance, BSc Human Resources Management, and afe Ocon Engineering Program no, and also BSc Electronics Engineering, and afe BSc Computer Science. Ne nyina no nwuma sua waje ho anim de ewo wonom so akache eti bo maden fa oba ne ko anaso wa musu ko na kwaje nim de na no man kon kan emfa ma ho me pa cho ekwa mefa so a wo sabetimi akom form se bi ne dise okọ school no wonom akasa campus wo na usaka bi anase we ye easiest way kwa abia fontentan so www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh me pa cho okọ no ma forms no benya bi ho na wa follow steps na afi wi awasamete osamete ampanfo be ensa be kan ebresem no obeto on side afro na so wetima akwajo oye unim de na no matima konkan enso e de amount na enai me pa cho nkyerem kase no opede media mawi de bro so a 0207 163787 0207 163787 and 0242 256070 0242 256070 eno eyo fra kontabudi amepacho obetimi so afra mpanyfo enso ewo so eno eye Akim State College wo se me kan cho se eye discipline excellence and development na eno echi no Ocheman Development Association wo se yanhwe ema Ocheman ense wabra yete asi na eno nti wo se obi biara nkeka ne nsase wo yetimamuni kwa wo te Ocheman mu kwa dia se wo ye ohwo eno watu bata betenam ye nyina no yetim entime pa cho Ahenkan series na de ba Ahenkan de 3.3 FM fidiom ya no ba betua registration fee na so abeka Ocheman Development Association ne ho obeka ho pe me pa cho kan se ne se bosumi bia so betua Ahenkan series no enso eye etua obetua ne yetima kika de abommo ne de ayam puntu nyuma enso Ocheman mu ya na 0594 486 mebo 0594 467029 0594 467029 no ene ofre kutabudi ofre mpanyfo bia wo chichira na benche okodo so do be hye ni mu ofre pe won beje oso na afia mo akwankyere bia fa ho obetimi so do ho aka ye ho Ghana de Shemamba Yantu Kasiebo no eso. Jebo ho amano atete na presidential staff abako ya wodi ni nkwi ewo His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo amamuo mu eye Owura Samuel Brian Buwaben wose watete wahunu na ni ko twira wisi ahune santem akwa abefo ntenta kese so akwa hu ntwroye bi na nya Arabic enya gurushi ntwroye
eya brofo ya bia sesei suku adament obi akwa biti ohun a wonsa ahayetu ahaye bullet ahaye proof wohunu eti onu so akwa ohun brofo no ya chrochro no na wokenka ya no wie no se nipa nyo nipa nye na oso bebusa ho se de ben wo kokenka ya bedwene se wakasa se nipa nye no se hwe kisia ya ben ya wo ya Ghana ha atemuafo nyina pani agya wono nebu atan oye hwehwemu amu fiko etu corruption ase special prosecutor ra kisia ya ben wahunu wase wo keka enenam keka sai ena aban we wanya na dwo so be corruption aban we mpono na ketua de ma no eye ketekete boge anomanum esua one na adwuma yefo akura wa mo kom de wo wɔn hunu deɛ wɔn nyɛ wɔn abrabɔ na nado dan kwaku fado wɔn de yourself atante adwuma no ayɛ something which is that was ɔno nso yɛ presidential staff ani bi na wɔn pututu kan ayi kisi agyaben sɛ asam a wɔka na yɛ nkontompo dabraba wɔboa owura Samuel Brian buaben wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm na wɔse kisi agyaben pɛ so wɔgye ne ho kyenkyenkyen ɛwɔ adwuma no yɛ de ama ne ho wɔkyerɛkyerɛ no wɔse kisi agyaben ya wɔse na nado dan kwaku fado ɛnyɛ na adwe so bɛkɔ corruption no wɔba ya pɛ no wɔse wɔpɛ bulletproof cars mienu baako no ɔno na bɛtrem ɛna baako no ebedi n'akyi etidi kan ma mini wachi o hallelujah bulletproof no no ti baako mu a na baako di n'akyi eti kisi agyaben pɛ so ɔkyerɛ no amagana fo se na adwuma no ehu bia se ehu na so no Brian no wono so ka check kisi agyaben se special prosecutor office na de ama no enyehu upɛ wo ma adwuma ehu ewa Ghana hanom a eye IGP Dr. George Akufu Dampare wuyi ni free wonom a yokofuo boss maame ya tiwa ono so na adwuma na ehu pa tiwa do dankwa na adwuma na ehu ene nkwafuo bi na cheso madwuma na ehu eti kisi agyaben special prosecutor na wo di ni de nyame anum ne kwana bonsama tikọ enya adwuma bia ehu anti bulletproof cars mienu ba kudi anim na ba kudi akire ne de opeso o ma ne ho so ewo Ghana ha sei no ente saa eti special prosecutor da wo de obi ya corruption hwehwehwem keke hwehwem na ye ntwi nipa na so adwuma ehu wase anya adwuma ehu bia enti wase ebra so se kisi agyaben special prosecutor woye na adwuma no enya efu hu komo no okodie se John ya ne ba bi kwa case no okodie ena enya asem bia sabe Ghana fo hia yase corruption keta se pro yadwurim kankan ho won betu ase daku na nya nkomo hu etinanse nkomo interview a wo grant na ya twotworo bie no enya de ese hu hia bia wonya investigation na eno na hu hia wo cheche ni nsem no so wono otumre no so be sia otufiri so wase kisi agyaben kwa no ne Tiger IPI for ena ya adwuma anas areme yawo anas ena kisi agyaben ne ya adwuma no makabo kyiri mu se ta eno mpese office of the special prosecutor di bempo na ekura no wo pese wo ya no de anas style ni biba ho na no span so de na nado dan kwa akufado ene wo mu MPP amamoro mu buo no wo mu mpene so ne empene so ochena Ghana ha ya way asema ehu hia ye why investigate say MC ya bo MC bidin e na o se metrics ka ma asame ma for ma teba ma me ko jimi ska ene ade ehu hia ye kiseja ben obi ani ni issue but I was so mu say na what the abe also supposed to investigate ya o shall be fair nipa wuti ni kai aya presidential staffer na nado dan kwa gufo da mamwo no wodi mu akote papa owura Samuel Brian buaben wasi special prosecutor dibre no enya adwuma ehu bia na wasan so to aso bia mu o wasi kisi agyaben wobetra na ni gie so se oma na nado dan kwa kufado na so nkwa didie na chokrodo na nado nya na adwo so ba corruption kana nado nya na adwo anka matia medu eye ne nsam akoye na date na nka wama office of the special prosecutor na andampan na wasan bo obi din so ombra betra ho entina nado dan kwa kufado corruption de wampe ananim kura hwe no nti ene wo ba odin efra nti so kwotena ba bi ekoto ayampe a omo so betai na nado dan kwa kufado achi atu bia mane no no wo wi no say special prosecutor dibre no na mesi anka no kre kisi agyaben busa ni o ma bi request ni o ma bi a any kwan so request
was what to me as me mommy passport to be na me fan kwaje mani wa broche nti omu say yetimi yamane sa passport na ne otimi 2 kwan ko babia free was na no da kra wo 2 kwan 2 months na kisi agaben empty krom ha enti wo busa say investigation abroche no akotran no na wan asem no okoka wo ho enti so no opese wono adi ni ho so no wo ya kokroko sam ni akakaben sam a wonya adwuma no resign no omeye celebrate obeto nwom anaso oba social media no obekasa kasade a ene Ghana fo so begwa je no so mo boje ne so obenya kakra bi wom na lifestyle suban opeso dan na die no waye ne sa na se na nado dan kwaku fo drama mbom pa ya bo odin se bra be hwehwe nsemu tonkofo so wure enkofo wo mu de so corruption age aboso beni wo mu endi ni se fenchem na de akaka bensem watch akese galanti na pesa wo hye cars akese na pesa wo damu akwantuo papa na apedia ene onfo na adwuma no entomo pamno twamno onye hu nti diplomatic passport na omo holiday na oba no mo diplomatic passport no anya de hu hia no enne priority ade hu hia no nti mo nka say aban ni say commitment on de ade hu hia no say luxurious cars exotic cars ni diplomatic passport enne hu hia no nti no mo attack aban ni show commitment because aban show commitment nanka sa office nanka you be on resign nanka mo appoint no sa aban show commitment nanka papa no fee on nanka they will close the office and mo appoint no nti wa ba na o yajuma na president no go o Ghana so ni pay yan wo na ba che say wo sika ye de ma no esa ti o concern na opini bi na ma wa adwuma o nti adent na wo no fa concern ko ma opini no na wo de ko ma nkofo bi a corruption entrepreneurs bi a omo ni bi a wo wiase bi a omo na wo de ko mo omo tumi mboa o pese o yo superstar o tumi de adwuma na wa superstar sa flamboyant lifestyle no Ghana for taxpayers into finance omo lavish lifestyle now omo person omo live no Tombe superstar onya adwuma no be superstar nipa wutini kan presidential staffer ene na nado amambom di omaji ajiru maji aboso nyaka no ma be kirechirem owura Samuel Brian Buaben ma yankoye nanimwan ewo aya ensafofro enso emu na enei ayade se ubowura mu amakoko ganam ya no ma ene okoso okoto ade obewura store no wose ebia mobile phone yam ye kura mi Facebook for be ne behunu si wanhu mo amutie ne de mu hunu so wo yam so obi afie a yam bia ye yam ana meboa entie bia yam yu be kwa no so ebia 50 Ghana cedis obe cost bi no ewo the same place wonom na won so 70 Ghana cedis just obia ne boa wono so ede ne de egie na no ana wo kire mi se da bia ko ba ne se be ha dwere bebre ebe ha dwere pa se enye sa na ya hwani amfa ebia dear friend say price control amfa ma o say be ha dwene enu nti onu de wo sra ban se nka be ya ka ban hwe no fa price control mra hwan na esere eyo panyini ba ko wo no ukopie mu ewo University of Cape Coast School of Business wono ekira de ho wa ben pa orua serum kawo wono na ekasai ana wo kire mu se wo sra ban se ban enhwe na yemfa ebuo bi mra se ebia phone na akwakoto a store na obewura mu a the same phone the same brand na no e was say ebia 50 series ebia befa bia wo Ghana fa na bia ni twani ni twasem bia no e was say 50 series was say no betimi aboa ama Ghana no metimi akonkan na dia amana ni abre ne ho a wo kase ni nyina no inflation ane nneoma boa kokko soro no anu wo kire mu se ya hwene afa price control amade a entimi enye ye se ye betimi pass ya manoma boa ba fom wo se no sa ne de ebeye din. Talking about the prices that we have in our country. Yes, we don't have price controls in the country, but then there should be some amount of regulation that before the regulation is done on how prices could be calculated, as we have been seeing with the oil marketing companies, because they have some regulations, your prices must be within a particular range. That could also be extended to other players in various industries that we have. But we need good education on
on how these things could be done. The industry players must be educated, the market women, the market queen, the men, all the players in the industry must be educated on how these things could be done. Otherwise, we will still have people putting prices of things anyhow. People who are the producers of the goods do not really benefit from it, but then the middlemen are the ones who do most of the profits in that particular regard. So there is a lot of education that needs to be done on all the sectors and across all individuals and the players in the industry. Ghana Adishmama ene amuti ye woyo panyina wono echra de ewo eye suapon modie ebano eye sikasam ni dwadie mu a eno wonim dia na wonom agye eno University of Cape Coast School of Business ora serum kawo na wamanansi wonom a eno oto so biam kyerem se wabesre eye dwadifo pa omo ma konko Ghana mu ha se wo mo fo mani ento se koba so mo nuoma no mo pegapega buo ni mu a sanse and inflation said there be enenam no so man for money anto no man tete nuoma so no omokọ so a say oh said ya na bi mu ka no omtisi atefra ya to ya sentuade mu anom so atom nuoma so ene ade no se koba ne saade a wote se Ghana so be ye pa afen so wo sa ban ahwema nani ekọ eye enai inflation no eho se nuoma boa se bi kokọ soro ne ade no wo kire mu se fiti eye afi MP no ene aduonu baako ayi December busumi nim no sa di bewuram ewo aya afimpi no ane aduonu mienu December busumi ni mu no wo chese inflation akokọ soro sa ade be se bia busumi bia wo bebobu nkonta no na apigya ni mu wo se ya hwe ni ya se de ase bi atepraga no ya so be ya sibire a edi yanim. It's very important for the market to look at the rate as explained by the government statistician. If the market looks at the rate at inflation being 54.1% alone, that would be very problematic because the rate of 54.1 alone is not just for the December period, but it moves from that of December last year, 2021, to December 2022. So when labor is going to negotiate, they must also take into consideration that the month inflation is also going down, and that should be factored in the negotiations that they are going to look at. January, as we are seeing, when these things come, when their stocks are done and they have to import other products or manufacture other products, we will see that the prices will have to be low, and that will reflect in the next level of inflation that we have. Though we cannot predict what is going to happen, but once we have seen a positive response in December where the prices have stable over time, some have started coming down, that will also go into the negotiations going forward. Adeshimama ene a etegu ye wono eye odichireni mapa ewo suapon ba ko ewo makoko gane mo eba no sikasem ni dwadie mu a eno omugye enimdie eno eye University of Cape Coast School of Business orura serum kawo ena wotene nka eno Yamfa manfo adwen chambra Facebook with the 1212 be eba na feko. Charles man for the aba was wo tie live every eno Olivia Amasante House Atria Mountains. Hey, yeah that's it. And Sheriff nso the aba ochia yen good afternoon. Owo ahene nso ansem a worka no worka ensem efa empanifo eho. Nana Kuamua de wa wani tua asem obeka. Dr. Baumia is coming. Yo. Dandruwa eni ebe ho. Eti ana okay. Christopher and so edene dia ba say Ghana ewo ni papa ensem ti Ghana for da wo mo enda. Moro Hamza say wo share live every cantonment prison barracks block N Accra. Yeda say ti mami fancy a wo mo de ba yin na da mas mi fancy an yanko SMS. Na SMS no ana we say afiampofo a woni adwempa mechia mo ama madwuma mo yere mo na mo adwuma den sa afa so mo my konko Ghana na da chia kwa mabia no mo benya so aketua papa ewo twedi ampon no nchen yate osinya kopon chia adwumayefo nso nyina yebo asamo sofo ba ko pe na odwampa ye de ma ye wie no enya de ketua we say MPPO NDCO omu nyina ya bekoro nsa omoba na cheso mbedu o mine so a enye o mine kan ko ne hia won mu na mum so o mafu no
eba na den sebio eno na hia won mo yate ena ode aba na wose Ghana ye hia obi a watunu wasu so obebo amoma no akonanim wose MPP ni NDC never again 5224 de ekopem bese 2032 de die ye wo mato baabi yate Senior Wilson manso ena de baaye na ye hu imame apem obo ana sani o ka no beka so onu jira ho ma Ghana fo nyina ya zewu o kan o Ghana fo bi eti baabi o mo nye the agenda we de aginyame we se me din de ayim na me di free jadam ena de ba wo se Ahenkan FM no kwasem obi se mo se so pa wo Ghana hanom a anase poema ntam ya no oboa mo ye the best in the east waka wo the point na maye wa ha yate we se me chiachia mo Ahenkan adwumayefo yate ye de osu a woso no de oba be chia president ayegusu aye wa atwen mu aye twen no doctor wusu afiri akoto ena oso on de wo twen na bompa ye se Ghana fo beto abade ma no se Ghana fo nda so anya gidie se economy ne sa be gina biem yate ena ode enso aba ni din no de NYBYOA Kumasi me si ni din na asam no ka no so ye pe se ni din no ti ase wenti ase sa na asam no ka no so ti ase ni ebusuama ye nyina ha se na yemfa Kasiebo no NC ye producer ye Pokua abena Pokua eke bohobiem Kwame Asante ede ye kwa be fontentan kese no so yen so eje Ahenkan Kasiebo no de ma wo me Efia ampofowa mene original adwen pa hene Kofi mensa adwen papa na papa endi wani mu kan udi ne me boy ya chew nandra sa boy sa okay mate ya be rebranding CS 2023 mu say 2021 no ene ye de ayi ahofe brodua baaye no ene ye di ma na 2022 ye be ne memory nyina apede ti 2023 ne de ye be se obi ya di o tell dem so on pe o de ma won che o tell dem Mrs. Miami Jinem